Ayo sini maju tipe dragon. Nggak takut bang. Gue harus bangunin Rayquaza sih nanti. Mega apa dia guys? Lupa lagi gue. Wah Altaria langsung. Wah tebel sih dia guys. Ini kalau misalkan gue megain dia kena ini gak ya? Coba deh gue megain. Soalnya ini nih ability-nya ngelindungin flying Pokemon. Delta Stream-nya. Tapi sakit sumpah. Sumpah Rayquaza gue sakit banget. Walaupun yang under level sih jatuhnya, cuman dikit-dikit doang. Enggak, keep battling. Makan nih Dragon Pulse gua. Gila, apakah ini akan di sweep oleh Rayquaza gua? Dragalge. Oh yang ini ya, yang tipe poison. Iya. Sini maju. Gastardi kan, untuk Gastardi. Gila. 3 mati. Berapa lagi yuk? Oke Latios 50. Flygon. Tetapin aja. 3 lagi guys. Boleh. Anjay Pancayon. Oh ye, gokil Flygon gua. Flygon gua. Rayquaza, sorry Rayquaza, gue lupa nama lu. Lihat deh stat gua. Nambahnya langsung 4, cok. Gokil. Aduh, Hyper Force kurus banget ya. Dia main attack, bro. Kenapa lu ngajarinnya itu sih? Deoxys 82. Rodon 59. Oke, oh iyalah. Axorus. Habis ini kayak butuh diinin lagi deh. Sini maju, Dragon Pulse. Gila. Seneng banget gue lihat ya. Salamence. Gak usah lah, ini nih kayaknya dimegain guys. Si bodo amat intimidate, orang gue special attack kocak. Sini maju loh. Gila, mau coba-cobanya lawan legendary Pokemon. Udah legendary mega lagi. Udah lu nggak boleh, lu harus tunduk lu. Gak bisa, lu harus tunduk. Gak bisa. Gila, Rayquaza gua carry the game, bro.